wasekuya kithi Khristu kaNazaretha. Khonzo isabatha yasemini siyiphathelwa umfundisi mlungwana wasePhumlani inkosi Mosisi. Mini sabatha ibenke kwabangcwele. Baba. Amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo isabatha abelo senkumbuzo isizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazaretha
ngamandla lenkosi masikukristu naze amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyasa. Bangcwele sengisele ngedwa kule ndawo. Ade ngithi bonke labaseduze kwami bazongilekelele nje ukuthi saguqile basuke bahlala phansi. Sengiguqe ngedwa. Le ndawo engimi kuyo Bangcwele iyasinda. Angifanele umuntu ongangami nje. Bifanele abantu abadala. Ngenye imini Bangcwele ake qale ijule kule ndawo. Ngicela ukuba ngingahlaseli umuntu uzoyihlasela yena. Ikhulu lamashumi ayisithupha anantathu 163 Songelani uzohlala lapho phambili. Njengoba ivesi ithi sondela nje musukusuka lapho khona uhleli. Kuzohlala ondunkulu lapho bamakhosi. Hayi wena hlala lapho. Sondelani
kwafika umfana lapha phakathi komuzi wasephakameni sewagula lo mfana waqothuka inwele waphuma impandla angisho kini nempandla waba lempandla uma ebike enkosini inkosini wena ubethi angazi ithi inkosi yamaNazaretha susani lo muntu lapha kimi wathi kuyise akanandaba noyise bangako bangenandaba noyise kuleli bandla manje namuhla khona baba awethe yakhuluma ingane zime zonke nakunina zithi uhlukumeza mama hlukumeza mama bona ngoba wakugeda amatsense swa angazi ukuthi wagcina lo muntu ekuliphi liso kwafika enye inkosazana nayigula yathi inkosi yamaNazaretha tshela unyoko yasho njalo ilanga ithi tshela unyoko abe umuthi lo awuphethe ngumlomo bangaki baphethe umuthi ngumlomo la hawu yasha ingane ayiboni lento ekhulunywa inkosi semunyoko yele lo muthi awuphethe ngumlomo ithi inkosi yamaNazaretha yini ukuyibona le uthi ngiyengibone inkukhu iza namachwane amaningi bese kuqhamuka enye inkukhu iwathatha onke lamachwane uthi azafu uthi ikhanda yawo nenkukhu kulana ithi inkosi yamaNazaretha ngaleyo mihla ithi umama wakho mhla egana lo mama wakho wayengamfuni ukuba gane uyihlo khona amakhosikazi ashaya ngethende phansi angifuni yini ngayiqalela yena uzongihlukumeza hawu hey kule nkolo bangcwele inyenye indaba ngenye imini ngakithi inkosi ilanga ifika ngakithi yayinezindlu ezimbili kuyikhishe lesithathu phakathi komuzi wakomkhwanazi bise kodwa biseceleni ithi inkosi yamaNazaretha kwenye indoda angizukuyisho isibongo sayo ngoba ukhona wena ithi wena ndoda yayiqhamuka kuleliswe angingalisho kodwa lona lingeneli kwepolosi ithi funa ipiki ethatha ipiki le ndoda yathi khipha lelitshe lelitshe lincane nje lili hey yamba le ndoda yamba ithi kaliphuma yaze lashona indaba kwaze kwaba ngakusasa ithi inkosi ngithethe ipitshe
yaphuma ngakusasa ilanga sekubuya ngapha yaya enkosini yathi inkosi sengikhiphile ithi yathi inkosi hamba ufuna amanzi ngenkomishi yahamba le ndoda yafike yabuya namanzi yathi hamba ufuna isando yahamba le ndoda yabuya nesando yathi inkosi thela lelitshe ngamanzi yathela lelitshe ngamanzi yathi thatha isando shaya lelitshe incane nje lelitshe awushaya lelitshe ha angisho kudla ha ya chaya yagcina seliqhelekile lelitshe lathi qhele phakathi iyabuza inkosi ithi linjani lelitshe lapha phakathi ithi le ndoda lomile ibuza kwamanye amadoda linjani lelitshe wathi lomile yinda ithi inkosi yamaNazaretha inkolo ayikho kuye njengoba lomile nje inkolo engekho ngaphakathi kuye yakhomba enye yathi wena lesi sihlahla sincane singaka yesimba nayo yesimba asiphumi ibusiyikuzise endodini asiphumi kodwa sincane nje lesihlahla yashona ilanga asiphumile nakusasa kwathi asiphumi isihlahla saphuma ngakusasa ithi inkosi yamaNazaretha lesihlahla njengoba singaphumi inhliziyo yakhe isesemthini namanje asiphumi nje isihlahla inhliziyo isesemthini eyakho siphumile neyami ake siye kunango namanga uzofika qamba amanga kuyamazi nje ayishintwa ngane likhaya uthi uya kumuntu kodwa uthi ukwamanga uzomthemba kanjani ukushoyo kwathi uhleliwe kwaqhamuka ibululu yashaya intombazana intombazana wena ufanele ukubonga
senishayile ibululu kwathela inkosikazi kwathiwa kuzokwenziwa yini abantu basenothando bafika bayingunga khona ubaba akade ngapha ngakithi uThabethe wathi uthanda iyasihambile inkosi kulomzi ila wathi asithandaze sitshela inkosi ibize lenyoni izothatha ihlungu lengane khona abantu abamthembayo ushe kwathanda ngimfishane kwakhona mama kwasomunye wathi hawu nayoka umadoda wakithi asabo budoda yakhuphuka yafika kule ngane yafika isithala lapha esithendeni futhi yaphinde yayitsha kwathi hayi shaya liyona kwathi hayi yekeni ngingabezayishaya leyo ngane yagana ngapha komandlakazi ayibongi inkosi sizothi ushenduka ngifuna ukuba mfishane ngokumsebenzi kaThixo mningi phuma ushebe kuThixo kuvelaphi kulwa nokuphisana okhona phakathi kwethu yini edala sibuye futhi singabaze ngoshembe sesimbonile ukuthi uThixo na ngizosheshe ngime ngoJanuwari angibanga khona bahamba nana ngifundise uGumede eHautini kwakhona umsebenzi okhona eHautini lapho ngaqala khona ukugula ngisho kuwe mathuki nsi amanzi kasaphumi samqumela lapha enhlangothini lapha asaphuma amanzi ebamsiza bashumayeli sathi siye ekliniki kwathiwa emakliniki wayikhona babo umfundisi uDlamo nomkhwana kwathiwa asheshe ukubhala lapha amakliniki ngoba abantu bese nabantu bethi bayagula kanti kuzothatha imoto kahulumeni eBoxburg ebusuku efebadeni ngulo mawusuhamba uphuma noma kanjani wabantu ukuthi awuphatha nje bawuphathe engqeni ngale ndlela uthi angithinta amchazi othintwa ngale ndlela nami bangigatangata ngiyangithinta uma mkhulu sekufaka ipayipi what should take Sashaphulite phezulu ama ngabuye kwathi eswini kwathi ayathi semhambi phela sabuye afika kwaphela isonto isekhaya uGumede imbuzi kanti le ngoma oyihlabelelayo angikhiphiseko emhlabeni so eHautini sasizawufika emntu mase ngisekhaya kwaphela isonto kwesibili niyakuze ngiyafa wabona ma ungasenayo umuntu onkosikazi abuya kubuza akalile sekubuhlungu abuya kuthinde ulokhu ugquma ubheka odongeni
Ngene umfana nga ukuphela phalish angidli kwenza kuphela inyanga nga. Bese ngihamba ngiyowushare. Hlala ku. Ngenye imini khona lapho ngithanda ngoba ngivangele kwathiwa angithathe. Sawufika esiphimo. Udokotela wami ngabuye ngaphindela ngithabawe ngaphindela impangeni ngenye imini hayi empangeni odokotela bathi cha lokho ngoba semdala akahlizwe akahlizwe hayi wathi omunye hayi semdala lo yizo ngashumi lo mthuzi semdala kwaba khona omunye udokotela wentombazana wathi suka kulamazwe aphesheya wathi ekhona lo muntu kwathi uyakhona ukhona lapho kwathiwa iNazaretha yebo uyiNazaretha yini basho onesi la washembe wakwashembe wathandaza half hour ngidokotela athi shembe angikwazi nawe ngawungazi kodwa ngiyacela kuwe udabukele mina ngalomkhulu kwakukhona intombazana ke yami kwenye hama ngemoto yomkhwenyana iyabizwa kwathiwa sondela yesondela kwathiwa ayithisandla yathi isandla lengane wathatha esami lo dokotela wasibekela wathi ngane uyihlala yavuma ingane uthi lo dokotela akekho emhlabeni uhambiso wabona izandla ukuthi ayifani igazi kanalo ezakhe isandla sinegazi ngakho uhambiso bakhala khona odini wakhala hayi umkhulu Nkosi siswele yona imlomo ukuze asazi ukuthi ngakubonga kanjani yakhala lengane kwathi nesikade ilanga selithi ibona abantu ngathi bafishe wengane bangigungile lapha the mkhulu Mhlabelela kanjani nifa Mbesa kancane ngathi basithele emgodini enkulu Mhlabelela Yesele Yeah.
ayibonge inkosi ngavuka ingakho ngithi ngiswele yona imilomo yokubonga kwathi wafika udadewethu omunye wayegala emdletsheni wathi ngise kuwe ngibona umakoti osenda kuhamba ephethe ingane wathi kuthiwa ngilethe nayo ingane kuwe uthi ngiyambuza ngithi hawu kuzoyilethe kimi ngiyenze njani wathi uthibheke wathi sengiyahamba manje uyapho wathi ngiphindele ebuhleni uthe umama ngisheshe ngibuye ngisuke ebuhleni ngihambe ngiye ekhaya ngifike ngibheke umkhwenyana ngibuye kungakazi ngiphindele ebuhleni njalo ngela bangcwele usizi luke lusolunye ngeyini ngenye imini engizokuma kugula enye intombazana yakithi yathathwa yasiwe emkhaydeni uma ifike emkhaydeni yakhala ngale seyaze inwele sezaphuma zonke ekhanda ikhala ngale madokotela yathi inkosi ayimlandeli lo muntu okhala naye bamlanda wasibona lesambulelo esiphathwa inkosi akuthi isambulelo umlilo yafike inkosi yasibeka kuyo ingane yakhe yaqala phansi yathi kuthiwa simlande lo ngibona osho yathi hayi kuthiwa ngingamusho kodwa kuthiwa silandela sihlala ekhandeni lomuntu kuthiwa silandela kwase kubhala umhlangano ithi inkosi ilanga ithi zonke izintombi zakwaMpukunyoni yethuna zise la ngafika intombi endala yathi ngiyasuka la ngiya enkanyezini ngifuna zonke izintombi zakwaMpukunyoni zizogibela isitimela zehle uhluwa zizohamba ngenyawo zize zofika enkanyezini yathi ngifuna isinde lengane uma ingasindile ngiyoyibuza kini futhi uma ingasindile lengane ngeke ngifike lapha ushembe bizela khona bonke abantu abancane kwatholakala ukuthi indlela kazi yaze esihluwe ibheke phansi edabule emapulazini waqhamuka ikhambe emdletsheni zathi siyayazi indlela kulinda isitimela esisuka la eThekwini esibheke eKolela zizokwehla khona endleleni esihluwe yafika eqhamuka ngapha emtuba bangena yafika ehla phansi naziya siyajabula emapulazi naziya ziyoshona phansi zafike phansi zakwela isicayi naziya ziyodlula ngase enkosini le umngoni nathi ziwela imunyane ziphephika emunyane zakhotha ngombonjana zibheka dibhekele zawela zafika ebusuku ngothe yasikona kwaphela u2 yathi inkosi yamaNazaretha lengane ngithe ngifuna iphile zonke intombi zakwaMpukunyoni nezasemdletsheni umhlangano uyovalwa emfanela lapho sekuyiduma besakho phansi ngeenyawo le
mayishiya izophuma ithi ingathi ibheka ngasengweni ibisijika ngumshosinga ikhuphuke ngentambama ibheke phezulu ekhona zafike kusuku isokwabuya lapho noma ukophathalo kusuku yafika intombi ithi ukuphakama sabela wena yamukela nazi zisho yasinda ingane angathi nomkhwenyana khona lapho simelane yagana wasimelane ayibonke ethi inkosi awusena kuyithola ingane zibe ningi ngoba zidliwe lokhu kugula okuphela yothola ingane entathu labantathu ngempela enye igane kubuka nangumkhwanazi enye yagane emantshaleni mawusuthi ngumacabuzele nangumtshali umfana ke yasheshe yahamba yagula yaphatha uqukula lo waze wayihambisa emhlabeni kwasala lezi ingane embili uqala leyagana komkhwanazi ayibanga nayo ingane eyathola ingane leyagana komtshali ithi incwadi yami lalelana abafundisi benu uthi umntathi ngeke umlalele lo wale kumgcoba angcotshiwe nje uye lo ungangaqhuqi waye kugcoba umuntu angisho ukuthi uye bonke abantu namhlanje bafuna ukugcotshwa yini inkinga okuphathi bewagula inkosi menze ngasimbi hawu ukuthi bathi awumkhulu uyazileso usehamba sengizogcotshwa ithi bese ningabe abafundisi nonke nomukela isikulahla ngilungile ngilahle ngigcotshile enye imini yangibaba umdadana inkosi isenyakatha kwathiwa John sen hamba emali uhamba uyothenga ziko suthenga banana uye nawe hamshozi ubuye nawe wathiwa sika amaslides yathi lezikwa isike sika bebanana two maslides laphuma uthingo liphume endlini lema Lagi Yosani Lagi kau itu kau jadi ayah zaman ini lagi kau meleki tanah itu loh awak kalau loh tuan tu lah ini dah dapat Sembe Jodiana Ama Elisa Ami Haure Elena
kwafika umfundisi ufaka ukhololo uma umuntu efaka ukhololo uyaqhenya phela ujiyeli nokuphenduka uphenduka ngokuqhenya umuntu setyuzi lana zambuka mfundisi yebo umfundisi wena yebo umfundisi haleluya hey ithi Nkosi ngiyakuphilisa awuyena umfundisi wena uyisitha senkosi uJesu mina hayi uthunyiwe wathi mthunyiwe yamkhomba umuthi yathi wabona umuthi wabona umuthi wavuma yathi hamba kuze kulowo wamuthi kuthi yini into eyenzeke kuwe umkhulume ukhuluma umuthi yathi hamba ukhulume nawe wathula waxeka ukhololo kade uqinile ithi Inkosi yabonazalethu uyobona lo muthi uyavuma ukuthi uyobona uthi lo muthi uyakhuluma ukuthi ngithuke umuntu la ehlula ethusa lapha enkonzweni wathi hawu lo muntu omnyama kanje phela kuhlala umthakathi lo uthi kimi kuhlala abathakathi kusho umuthi kuhlala abathakathi kimi yathi Inkosi yamaNazaretha othemtini kuhlala umthakathi yeshinyoka kuhlala umthakathi akabheke esukuma inkosikazi lapha yathi uthe uthunyiwe kodwa usu umuntu ukuthi uthini yathi usho mina Nkosi ithi Inkosi khipha 10 cent uyoxolisa kulo wamuntu ufike ubeke esiqwini sakho uze ukuthethelele ayibonge Nkosi ithi Inkosi inyanga yesulu ithi inkonzo zonke sengifuna zonke zisemata la ithi kodwa inkonzo yokugcina inkonzo yamaRoma yathi yokugcina ukungena kuleli bandla ngoba ngifuna bangitshele ukuthi babe ngibulalelane obani kanti ababulala Inkosi Jesu ithi ngifuna bangitshele ukuthi yini ababe ngibulalela yona anibakaphumi njalo kodwa senikhona Sanbuka kodwa ngihleli phambili kodwa ngibakafika ay aqale kuvume uqala uzofika nalapho udala inkinga kukhona abafuna ukuthi kubatyazwe bona kuleli bandla ongazi ukuthi umkristu yabatyaza ngiyaxolisa abancane kukhona into ekhona manje angazi ukuthi obaba noma amakhosi kufuneka ilungiswe kanjani kufuneka sibeke emakhosini amakhosi okanye awuzikhulekele ezulwini nathi inkinga isiyende ebandleni sebandithi divorce kuleli bandla asazi ukuthi kwenzeka kanjani
inkosi yakhelwa ngenyongo kuleli bandla ithi angisamfuni kodwa isina ngo-14 wakhe lo muntu ngoba senahlukana wenzani ngalo 14 usile kanjani ngalo 14 ngoba wakufaka wona awusamthandi phoku wenzani phengelisa 14 womuntu wakama hawu wangiphethe ngingatetemuki hawu banene namusha ingane lezi ezikhona azifile enkonzweni namhlanje kuleli bala ikakhulu abantu bazofuna u14 athe ngakuthola sehamba kukhona ibandla lengane zethu ngalo angihlasela intethelelo bekade kuye kuthi kuleli bandla uma kwekuye kwaba nephutha ingane yehlelwa yicala kungalalwa kufuna umuntu ozogeza lengane nangapha ngakuntshani suthi webona usile uzihlale phansi nje nathi ingane hlala nayo phansi bekade gida lapho umuntu lengane owayona isithola umuntu yathela ngenyongo kade kube naye abuye engene kuleli bala usile uzuxolana wenze nje ingane zethu nazo zangena yigciwane animfundo ganiwe awubathi ingane wayithola kanjani ngifuna ukuyikhethela uJoe sorry Joe zonke ezaba nephutha ngaphambili abazali kwakuthiwa isibanibani ingane yami ehlelwe iphutha ngicela ungiqoqele yona ayiqoqe ayithele ngenyongo zahamba iy'ngane zethu zathi inkosi sinikeza abantu esingabathandi hawu nifuna ukwenza njani sifuna ukuyikhethela thina mkhombeke phakamisa umuntu mkhombe napha uzomkhathile futhi asakuthathi naye uthi uzothethwa yini wamyekeleli lo nazo zithi ayikho imoto engenasipeli wili ukhuluma ngesitshako engenasipeli wili baba ngicela ukuma kule ndawo angihlaseli ngicela intethelelo kodwa kube kuthi umuntu kakhale kuthiwa uma ushiya le ngane lapha ekhaya ngekufike emndenini uyohamba ngoba siyithola umuntu bangaki umali 10 yathi inkosi la iyaphela iminyaka noma ingamashumi 3 noma 5 kufunwa umshumayeli ozogcotsha kuleli bandla kuseyiko lapho kuseyiyo nje umfakele ngubo useyiyo alright azakhala
hey khipha inkomo zokuhuka yini ukuthi sihambe sibone ikhala ekwezinye indawo la sifanele ukugcotshela umbona kanjani uMose nani ngoba kuyena noindawo yakhe hey angixolisi bangena cobani bafowethu kohlangana phambili baba ngicela ukuma umsebenzi wakho mini Nkosi ayibusiseni Azomnandi sothola umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisikhombisa nesikhombisa 177 sizocela umshwalicele wasesenzo asiwale ngesihlabelelo inkosi imbusisi Nkosi kusipha amandwele
abongwe umkhala wensuku owayebongwe emandulo namhla sabonga inkosi unyazi lwezulu umlilo ushubuhanguhangu ushiswa ingwele endala eyakithi ebuteni bamaNazaretha inkosi yasembusweni wezulu babehleli bengazi ukuthi inkunzi isematholeni ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi Mesiya ufikile ufika bengathandi ufike befunga bethi inkosi unyazi ngeke ihlala ibuse ebuteni bamaNazaretha bathi kowila ngaxoshwe zinkukhu sabheka aliwanga akavumanga uNkulunkulu ubuqili benziwa umshumayeli Sibisi wabhala incwadi wakhothisa abaningi wathi incwadi yabhalwa inkosi uThixo sithi hawu bayababaza abantu ezweni nasethembezile bayalalaza bathi sijenje sasejena sezwa uSibisi sasimethemba gijimani ngeyindlela zonke niyobikela abangabezwa nilukhuleza liyanyelela lusebuteni bamaNazaretha silufanisa nomvelovele emafini umqalo wakhe ukuphakama yena wembethe ubuhleli njengengubo wayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabibikho kanye nolwandle wayehlala emkhathini enqolobaneni yamadoda aseNazaretha ibuze emdwayidwa wayitebezekangela sethembezile ayivumi ejobeni ayihleli lapha nitebuteni bamaNazaretha uncwadi ezapho usaphalala ngazivela abameli ngaziphuma emajaji ngazithanga umthetho wasemajajini wajama ujamengweni wathi asivumi le ndaba ngeke nikubone lokho yeyethu inkosi olwethu unyazi lwezulu ongamthandi yozamthanda umlilo ushubuhanguhangu izwi laduma ebuteni bamaNazaretha laduma layithatha iy'ntabu zamadoda ladla uJJ zabefundisi lamthatha lamphosa ethembezinhle ladla uzondo kwadayeni lamphosa ethembezinhle ladla umfundisi uJiya ondini olumahlikihlikana lamphosa ethembezinhle ladla umfundisi uShandu umeli omkhulu wa-agriculture akhulumeni wakwaZulu lamphosa ethembezinhle ladla umfundisi uMasakane emampondweni lamphosa ethembezinhle ofika enokhuluma ebhale ephepheni ummeli uzwe abantu ubuthelezi wambamba mqumba phansi koludumayo ulwandle bavuka abaleka bawomangala enkantolo eDurban High Court babopha amanqine enyatha enkantolo eDurban High Court babophela inkosi yasembusweni wezulu ni-19 lonkosi yezulu yehle emazulwini azoba umuntu ebantwini lothi banithintile lozabazaba umgungundlo ufuna etheku uyadelwe ibonde ngawakhameti inkosi engcwelengcwele ihluba udlubu ekhasini kubuzana abanganeno abangaphesheya kwelizayo bathi kanti lungakanani unyazi embusweni wezulu babesaqhambekwa nyakazulu umhlabani ezulu ingwelizo ebuteni bamaNazaretha inkosi unyazi iphume ebuteni entabeni engweli intaba intangakazi ithe isehomisi lomemezayo ilikabhombela isitimela samamondo lathi bheka qaphela ungabusayo entabeni entangakazi phenduka ubheke empumalanga kukhona intaba engcwele gcwele igama yiKhenani Mesiya sabeni yabizwe eKhenani ubizwe ubhombela isitimela samamondo uthi hona isizwe saNkulunkulu uthatha usibeke kababa phezu kwentaba yaseKhenani bheka inkosi unyazi ingene eKhenani inyathela kancane inyathela ngesizotha kulilizela amakhosikazi akithi khona lapha eKhenani athi athangeni inkola emasondosondo yangeni inkosi ehle ezwini azuba umuntu ebantwini yangeni inkosi eza lodumo lonyazi wathi jijikelele wonke umhlaba uthi 100% unyazi umesulwe ezinyembezi abakhalayo abanhliziyo zinosizi inkosi unyazi ithe ihambe ebhalitho lapha kithi emhlange yasukuma ingane endikade yahlala kuma-wheelchair akayithintanga nangasandi ukuphela ingane izwi izikhi zenkunzi
zinqole emasondo yakithe embusweni wezulu yasukuma ingane eNdiya ibonge yaphindelela inkosikazi yeNdiya unina wengane ebhalithi phone lapha emhlange yathi lapha buhleni khona lo makhulu ndoda lapha duze kayena khona lo makhulu mandla yena sizelo ngane kamina mina thanda yena lo makhulu ndoda ngabe yena sizelo ngane kamina lo makhulu ndoda yena nkosi lapha duze kathina zonke naseDurban High Court umlunguzo wamajaji enkantolo eDurban High Court inkosi unyazi ingene enkantolo eDurban High Court zonke izizwe zokumbo mlungwana achaze ngosuku lwamsombuluko njengoba sazi ukuthi kunecala lamsombuluko. Esabathe dlule nazi ukuthi sasha lapha sasesikhuleka esontweni ezulwini ukuthi uNkulunkulu asihawukele sicime umlilo siphile ukuze siphile emakhaya kwavunyelwa na ukuthi sizonikela ezulwini amaranda 10 nama-5 rand ngomama 2 rand ngamakhosazana sicimele umlilo sikwenzile phakathi kwevika abasasele benze njalo nabo. Amen. Baba Nkosi yamakhosi uphakama wami abekusho kwengcwele ngicela la ukudlulisa umbiko nje ofishane ofikiwe ukuthi ngomsombuluko lo wasasa siyahamba siya eDurban High Court eThekwini inkantolo enkulu leyo la siyophendula khona emacaleni afakwe abasethembezile la macala awafaka ngoNovember ku-2021 amaphepha okuphendula alungiswa enziwa aphelela. Sicela ukwazisa-ke abayingcwele ukuthi inkantolo lenkulu yaseThekwini ifudukile lapha ngasemteteni ngenxa yokuthi kukhona okulungiswayo. Izobe ihleli kwi-Magistrates Court inkantolo kamanje ekusomtsewu. Icala lizoqala ngo-10 kodwa sicela ukudlulisa ukuthi abayecaleni basheshe bafike ngoba inkantolo ezosebenza incane kakhulu. Abazokwazi ukungena ngaphakathi bazoba 15 ngasebuhleni bamaNazaretha baphinde babe 15 kwabasethembezile. Siphinde sanxuswa ukuthi senze uhlelo lokuthi abangezokwazi ukungena ngaphakathi enkantolo bayokwaziswa sesifike khona ngomsombuluko ukuthi bazolindela kuphi ngenxa yokuthi kunelinye icala elithinta abanye abayikhulu khona la KwaZulu-Natal nalo elizobe lihlezi. Kusho ukuthi sesiyofika sihlukaniswe khona phakathi ukuthi babe nendawo yabo yokulinda nathi sibe nendawo yethu yokulinda. Amen. Nkosi yamakhosi.